Nabarbara pa ingem summer season ti impakita a suporta digiti taga Ilocos Norte kaditi siklista a nakipagpaset ti MPTC Tour of Luzon 2026. Iti ili ti pasukin, uray na pudot ti temperatura ti aglawlaw, saan na nagbalin alaped daytoy kaditi Naruay nga umili ng subaybay kaditi siklista apaman nga inuray da lumabas dagitoy. Naggapuda pa iti ili ti pagudpud no sa dinno nga iso ti nagserbi nga starting line ti stage 8. Iti mapasungadan da idan, adada pa nag-intensify ken saan dan ang nagawidan ti excitement da. Nagtuloy-tuloy dagiti ang nagturong iti abagatan naging gana iti ili ti kurimaw no sa dinumet aditoy da nag-circle back ken naglepas ti lumbay iti ili ti paway. Iti met ili ti paway at adumanen nga umili, bisita ken cycling enthusiast tinaguray kaditi siklista a madanon ti finish line. May naknagbuya ti karera do. Apa yung magustong ti cycling? Ano lang sir, like kahit mo ti makadadayo kasi So ano ti kadaywan nga nataray mo? 50 kilometers sir. Nimet manong Rolly, nagapupay jay ili ti sinait ken binisikleta na aging gana iti ili ti paway. Ang pinakamalayong bike ko, sinait to Baguio. Kasi kasama ko sila, sa Antipolo minsan, nakita-kita kami, sila George, sila Ronald Lumotos. Ayan. Kaya nasa akin yung damit niya, pinaano ko nga autograph. Maganda kasi yung laro nila talagang bakbakan eh. Oo, kahit mainit, kinaya nila. If you have gotten the chance sir, na maging part ng Tour of Luzon, gugustuhin mo po ba? Kung nung bata ako, pwede sana. Kaso lang, medyo may edad na eh. Hanggang na lang, kategory na lang. Gaputipig sa tir-iryaw diti spectators, arig na saan mo pa yan namang ti bukod mo a boses. Apaman nga adan ti naka-cross the finish line, at adapay anarik na ti excitement ti aglawlaw. Digiti siklista, arig na faster than light ti paspasda. May isang ilokano manipod Nueva Vizcaya ti stage 8 classification winner. Patsyan na ti panagkaykaysa digiti partisipante a Pilipino ti maysa kaditi rason ti baligi na. Kanina kasi may nakawala na. Hindi ko naman na-expect na didikit kami sa harap. Kaya nung dumikit na, nakawala kami kasi sa grupo 6 kami. Nung dumikit kami sa harap, tapos nagkasuklihan ulit sa grupo, nag-testing din ako na bumanat. Kaya nakawala kami, marami kaming Pilipino. Kaya nagtulong-tulong kami lahat ng Pilipino. Kaya nakalayo din kami. Kunan ni Ryan asaan nang inekspektar tinagbalin a resulta ti stage 8. Ang game plan kasi namin, sunod lang sa mga babanat eh. Pero sabi ko sa mga katim ko, kung kaya manalo, sabi ko, sige lang, tuloy-tuloy lang tayo sa mga hagos ng mga babanat. Nung last year sir, sumali din po kayo? Oo, sumali din kami last year, kaso wala, kwan lang kami. Yung katim ko lang ang lap winner, yung katim ko. May summit a Malaysian cyclist tinakagunod ti second place. Kunana na iget ti panagsagana na para ti Tour of Luzon. Numan saan ni iso na tinangabak ti stage 8, nakatulunget daytoy tapnon at adapay amarikna na ti excitement para kaditi sumarsa renupay apaset ti kompetisyon. Inapresyar na pa ti pintas ti probinsya. So did you also join the MPTC Tour of Luzon last year? Yeah, we joined. Last year I didn't get the win, but this year I get a podium, so it had for me. Yeah. Right. So it's a better performance for you this year. Yeah, better for me. Yeah. So did you also like the view? Yeah. The view very nice today, and the beach, the weather, but it's hot, but the beach is very beautiful. Umabot ti 1,815.8 kilometers ti kabuklan at arayan digiti siklista manipod iti umuna starting line di Kalatagan Batangas na napasamak iti April 29 aging gana iti maudi a finish line di Baguio City into no May 13, 2026. Babaen ti MPTC Tour of Luzon na paneknekan tinabara a panagayat digiti Ilocano ti sport as cycling. Mark Magdilila, Balitang Solid North.